Imis TV ming tabir singu tam kuma noram na khurumjari loinana ngasigi moroibo pau pijari. Social media da nataisa da video amadi tukat charba wahai wata thagalan ge bamioi singda ahen bamieng sanglagani haina si Mr. N Birena phongdokhre. Netari Subhash Chandra Bose ki chama kunipalak suba bapo kumon thoram pangthokre. Numit humni sathagadaba Swasthya Students Camp Rims da ngasidagi hodokre. Loinana Los Angeles da lamai sakpar sikhiba migi masing kungani pan sukre. Hojik mapung yo pau lobirasi social media da fake username sinaduna video kaya thagatuna communal sagaliba miyambu lana lamjingnaba honariba amadi tabada hangoi tujunglaba tugat sarba wahi wata kaya sinaduna viral chalakliba posting thagatliba miyoi singda hen miyeng changlagani amadi social media gi admin sing youtubers sing kokhatuna awareness pirgani haina manipur semester and na phungdokre wafam ngasi bawparada leiba semester secretary ta pangthokpa Pamusinga text su dian thokpagi thom gamari lenana mahana phungdokhibani mahana makha taadun hai mioi amagi private life ki hak matdaga social media da taba yamna hanggoiba tukat serba wahi wata kaya sinaduna mi amagi punsi mangba yaba mongda video viral orekliba si section view laibak thibadagi mioi adugi punsi manglagadi madugi daida page aduna pugadabani manipur si Bharat tagi tokhaina leiraba amagi mongda wahi wata sing sinaduna ngangna basing post thagatliba sing section view miyam gi keren manghan ningde social media da mi phaduna mi phu seibagi video viral chalakliba si kanana authority oiduna phu seibagi thabak chatharibano hawjik social media da tawriba sing yamna heman khre amam to oina thiduna phagatnabagi namak special team thamlagani office ki mioi kaya kaudru sel khaiba Tika Pidragadi Tabak Suba Yaro Haina Kihan Kanganba Gi Mahuta MLA Minister Amadi Siem the Torum Ba Asway Sing Waina Putopiu Manipurgi Miamna Lengagna Pakaliba Sakot Toranga Sida Asway Yarbasu Madubu Kangan Biro Amadi Miamgi Pakaliba Yaipa Torang Asimu Mapungpana Paktukna Bohonabada Miamna Sogot Piu Hanagum Tourist Sing na overflow Edamba Manipurado Wedeknaba I could him on a Honamina Haina Pondoki Thomadu Kong Sava Lodana Pamusin Hangba, Wangi Pahom Piraduna, Mahang High, ADC, Municipality, Amadi Panchatki, Mikalasi, Rangasina Maram Wedega, Taintabani, Adumuinama Panchatki, Tabak Thorum, Pazana Tori, Manipuri Housing or Liba, Pagaliba Mong, Si Matung Ina, Atuba, local bodigi, Mikal Taunabasu, Pidep Lorgani. Manipura Togliba Irang, Asina Maram Wedega, Praja Singna, Passenger Garida, Satoxasin Tabuda, Secure, Wedriba, Si. Kohanaba Lengaki Makedagi Tawiyaba Tabak Sing Tauri Amuranda Manipur Labuk Sing Hojik Hangna Amata Udre Tonganba Pochekia Taduna Potokia Potoknaba Gomegi Makedagi Sukan Honari Hana Pondoke Nasigi Tormaduda Minister MLA Kiasu Saruyaki. It is too much. I will say again, it is too much. Hemangre. Kodimak authority don't know. Kodimat mana to gudana group masa bayar hatta I pharaga TV da thakala kani nangkari to ba kanaga sanu ba kanaga koru ba kanaga saru ba TV da thakala akeno da social media adu kuma yamna immoral to ba society is the yam sarchi na impact bigada ba yam se kudat to gilepio one by one legal ki matu na koi thiro madida adu ki da special team में कोई पुलिस के हंगनी Kaksing Police Station ni Manung Chanwa Wawai Buffalo Farm area da ngasi CTO unit Kaksing Ekoi 126 Battalion BSF Kaksing Police ki apunba kanguna thi humbagi operation sathabada kusu kholai kya phagat pangam khre Kaksing District Police ki SP ki poktak makha da OC CTO Kaksing lalu singduna ngasi ayukpung taruk tagi ayukpung nipang makhai phawba chathakiba operation aduda combined team aduna sengbora ama phangki hariba sengbora du hangdokdobada ESA 300 sports haina thaba airgun rifle ama detonator yaudaba ICE grenade ani 51 mm gi live ICE cell ani 7.62 mm gi kapa yariba maru tara AK rifle ki empty case 35 normal stun cell mari
bullet proof plate ani bullet proof vest ama seng harna bora amani thodok siga mari lenana Kaksing police ta case ama lakhot khre hairi iramda Manipur asigi tampaki lamda ani suba town ni hainariba amadi Manipur gi khamaikai lam damgi oina khwaidagi sauna laloritik tabham oiriba Kaksing kaithelda hingnabagi sinpham oijariba Kaksing da changlakliba tongan ba road singi light vehicle association amadi apunba apex body ama oiriba khamaikai light vehicle association da hoji thokliba irang asiga mari lenana puba thamu ngamloidaba sel gi tengbang piu hairakpadagi Prajamyam gi seba makhal ama oiriba light vehicle singi segal loinala wakan mipam phamduna khomeng sangsin khre sintha leptuna phamkiba wakan mipam aduga mari lenana khamaikai light vehicle association gi president gi thausu puriba en lukhoina phongdo khibada hoji thokliba irang asiga mari lenana tongan ba lukayana mateng pangbiu hairakpa amadi hairakliba senpham ga sintha pangjariba apex body asina pangba ngambaga Sanarabana Maram Oirga Nasigi Sigumba Sinta Leptuna Wakat Mipam Pambagi Hongasi Sanction Mani Makata na Kari Karamba Pongtang Lakot Katage Haibadu Nasigi Mipamasi Lorbumatunda Kupna Kanaraga Miamda Loktrokani Makata Aduna Hai Tasena Hosik Passenger Service Tauriba Isilina Singasi Aduki Matik Wai Covid Lengaki Matam Laisatki Matamda Amadi Lalgi Saiteng Asina Maram Oirga Hanagumna Passenger Tol Pasunate Makoina matam khara mathau tawduna wana tanjaro senfam singsu gari amuk yarak tabuna pulap sinakhi basu yaurabani asigumba tanja asida lukiyana tengbang piu hairakpada makoida wajabada natana asowa polum amasu oiribani asigumba awaba kaya si ubiduna makhata na kara umuluk amatana natraga phulngak liba isil inaw singna matam khardi apex body asida amadi association singda sel gi tengbang haibigano haina phondrogi asigi routine na seliba any routine da akoina cover story ba koi association kunga taruk tare nipan sigi makha de seliba any routine da kana aguma amatana akoi anybody akoi isinina sing laiba langdam sigi nusiraba akoi gi mating pangiba akoi bu langa pil borsu kana gumbo sina kari gumba amatagi adugi mating pangbi haiba wahi se haibi ganu haiba wafan se ai thamduraga mayam de ai mitai lon se pura Nothing like voting I vote for sure haiba team da 15th National Voters Day 2025 ki thorom lak iba January kunmanga gi ayuk pung taramathoi makhai tabda Deputy Commissioner Kaksing gi office complex ta leiba community hall la pangthok lagani thorom aduda Election Commission of India gi prescribe toba warol sing voter sing wasak logani masida natna 36 wagbai amadi 37 Kaksing Assembly constituency singna nauna ming chalaba voter singda epic card amadi swift material singsu yenthokani haina DC District Election Officer Kaksing Rohit Anand IS na thokpa zero lamana khangalagli nona thorom sida booth level officer Belo Singh campus ambassador civil society group Singh media person Singh political party Singh mu Singh su kaya su saru yanaba su harakli nakalamronda DEO Kaksing na sinduna pangthok kadriba thorom asiga chammanana 38 Hianglam Amadi 39 Sugno Assembly Constituency Gisu SDO ERO Waikongi Office ta Singani Hairi. 128th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose INA War Museum cum Netaji Library Moirang Department of Art and Culture Government of Manipur Amadi INA Local Advisory Committee Moirang na kusam na sinduna INA Martyrs Complex Moirang da ngasi pangthokre thomduda Manipur lenga ki Yas and Works Minister Govindas Konthokjam Moirang SC ki MLA Thongam Santi Moirang College ki retired principal A Sir Chandra Sarmana athoiba mithunung singoina saruk yakhi thomduda akhang ahi singna Netaji Subhash Chandra Bose ki punsiwari liduna saruk yakhiba miyam da punna Ningsing Minaki, Govindas Konthokjamna Subhash Chandra Bose asi Leibak Sida Pokhiba, Maribak Ningba Lusingba Amani, Mahaki Wakalon asi Mipung Khuding na Seligati, Leibak si Santi Oina Legani Haiki. (128th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose ka Mari Lenana Classic Backpackers Motorcycle Club Manipur na saruk yaduna bike rally ama INA War Museum cum Netaji Library Moirang Department of Art and Culture Government of Manipur INA Local Advisory Committee Moirang ngapun na khusam na sinduna India Peace Memorial dagi
Brigadier A. Boral VSM CDR 9 Sector Assam Rifles ngasi lamthakre bike rally adu India Peace Memorial Complex Maibam Lord Pasing dagi hauduna Tidim Lambi Wainam Bazar Bisnupur Bazar Nithokong Bazar Moirang Lamkhai Moirang Bazar Pauduna Satlaba Matung INA Martyrs Memorial Complex Moirangda Panthumum Oiki Loinana Mapung Oiba Thorum INA Martyrs Complex Pangtoki Bike rally aduga mari lenana INA Martyrs Memorial Complex Moirangi Advisory Member Dr. T.S. Grobidu Singana Punduki Bada Netari Swasandra Boski Sama Kunipalak Suba Mapung Nutka Mari Lenana Bike rally asi Manipur da Tholiba Irang asi Santi Puruknaba Paujil Pibaga Loinana Sinmani Haiki Dobani Hariba bike rally Simaruina Iqui Manipur da it's Amiba Darakar Oriba Sigmari Lena Sinjabani Aduga Public Pasu Equi Netazi Mopok Nasisi Sama Kunipan Shuba Numitni Sigimapok Numitka Mari Lena had bike rally Assishu Sinjabani Alliance for Socialist Unity Kangai Park Asukna Handak Pangtok Kadriba India ki Republic Day Numit Ase Total Shutdown Lautokre Miam Gilenga ki Mingda Loinam Lenga Lon Sandok Deba India ki Republic Day da Loinam Oiraba Equine Saru Yapam Tokte Masi Isan Isabu Milam Jabat Tagani India ki Thorum Sing Asina Equigi Puwari Kahongani Nakalamada India ki Aranba Puwari Mayam Asi Sumlawai Ninguna Equigi Kok Mina Kudum San Kigani India ki Thorum Sing Yaudamana Sungani Waholasi Kanglaga Asuna India ki Republic Day Manipur da Pangtok Patingnaba Pandam Tamlaga Lakniba January Kuntaruk Numit Asida Manipur ki Mapam Kurimakta Ayuk Pung Taruk Tagina Nungdawarang Pung Mari Pauba Total Shutdown Lautok Pani Ating Basida May Ising Ana Ayek Atokai Lining Lights from the Mari Lane of Tabak Thorum Sing di Komtokani Hairi Manipur Lenga ki Education Law and Legislative Affairs Minister Thonosam Basana Kumar ki Miyang Makada ADIP Amadi RVY scheme gi Makada Nambol Assembly Constituency ki Tongan Mafam Singda Numit Ini Sathagadaba Thorum gi Saruk Ama Oina Social Welfare Department Amadi Composite Regional Center for Skill Development Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities CRCSRE Target Impala Kusumna Sinduna Nomi Oiba Assessment camps for identification and distribution of aids and assistive devices to persons with disabilities and senior citizens Ulo Makha Junior High School da ngasi pangthokre thorom da senior citizen yauna mioi cham yankai hena taba amadi uba ngamba satpa ngambagi pangal screening tawduna makoi gi nungai table sing khangdokpaga loinana mathau taba aids assistive device sing pinaba Kangatuna register Toki. Class 6 tagi 10 Pawi Manung the Leba, Mairo Singna, Saruk Yagadaba, Numit Humni Satagadaba, Swasta Students came from Ama, Regional Institute of Medical Science Rimsta, Nasidagi Hodokre. Apaba Environment Ama Pibada came Fasina Chow Mating Oregani Haina, Rimski Director Professor Z. Sunil Kumar Sarmana Fondokli. Swasta Action Plan 2024-25 Committee na Sinduna RIMS ki Jubilee Hall da Pangtokiba Camp Hodokpagi Thorom Aduda RIMS Hospital ki Medical Superintendent Professor N. Sanjeev Amadi RIMS ki Nodal Officer Ovitanatana Horizon Committee ki Chairman Professor Y. Govindaraj na Thorom gi Mapu Maru Oiba Athoiba Singh Athoiba Mithunglen Singh Oina Sarukya ki Thorom Aduga Mari Lenana Camp Adugi House Mari Tokna Kaidok Pagi Captain Amadi Vice Captain Oina Thabak Tawgadaba Mahiroi Singda Asam Kudol Tamduna Makoi Puning Thawat Ki Thomadugi Chief Guest Oral Priyaduna Professor Z. Sunil Kumar Sarmana Makata na Pongdokpada Ekoigi Akoiba Tarutana Thamba Haibasi Ekoi Kuding Maki Tawdang Lai Isa Kakta Semdok Laga Kari Kanagani Haiba Wakal Thadoktuna IEM Semdok Pasi Aduki Matik Maru Oiba Haiba Kamina Si Loinana Plastic free or Henna Bonabada Mahiroi Singna Chow Tawdang Lohon Ningbagi Apamasu Pondok Ladana Climate Change na Piriba Kodong Sadaba Sing Karamna Hantahangani Haibadu Akoi Puna Honasi Luna na Leiba Plastic free Oiba Amadi Apava Environment Sembada Camp Asina Chow Mating Ama Oiba Ngamhalagani Haiba Wapamsu Mahakna Makatana Pongdoke. I feel happy that some of the places that we cover are plastic free.
aduga laiba faculty su nursing su loina akoina kamaina encourage tongni. Then beyond this campus akoina satra singna ngasi bazar da polai chat kan isagi khawang pubiu, so that you don't bring a plastic back to your house. Isagi acho pegam puraga injang laiba chat piu. Bishnupur District की Deputy Commissioners ओइरिबा Indian Red Cross Society IRCS Bishnupur District Branch की President Lorembam Bikram IS की मियंग मखादा Bishnupur District की मनुंग सनबा नंबोल AC अमदी Bishnupur AC की मनुंग दल लैबा सेंथोक वालबा इमुंगी खंगतलबा मियोय सिंगी इमुंगदा Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch ना टेंगवांग पोलम ओइना ngasi blanket tarpaulin कांकल अमदी hygiene kit सिंग यंथोकरे IRCS Bishnupur District Branch की Secretary Dr. Ais Roman Joint Secretary Ais Siamchan Publicity and Public Relations Committee की Chairman से ओइबा SDO BDO नंबोल T Syam Kumar MCS Publicity and Public Relations Committee Dr. Dhanachandra Huidrom Executive Committee Member W Tolongo KS Kogendro CS Sanatomba N Sanatombi Light Members Singh Wajid Kumar KS Kogen Amadi Atai Volunteer Singh na नंबोल AC की मनुंग चनबा खास हंजेनबम कक्याय थियाम इशोक तरापोकपी कबुई खुल अमदी बिष्णुपुर AC की मनुंग दलेबा नासौ खापोसंबम थिनुंगई अमदी अतई खुल सिंगदा कोइन सतुना खंगतलबा सेंथोक वालबा इमुंग सिंग हक्सांगी फिबम मानद्रबा मियोय सिंग अमदी कना लेजद्रबा मियोय सिंगदा ब्लैंकेट अमदी हाइजीन किट सिंग अदु टेंगबांग ओइना यंथोकी ngasi January tang kulumdoi dising disumna kunga manga ing solsen numit asida All Manipur United Clubs Organization amuko gi kuntran ga nithoirak suba foundation day ga mari lenana Bishnupur District ta United Clubs Organization of Bishnupur District amadi Hautak Social Development Club Hautak na organize tawduna yaima eye hospital khangempali pankha huidrom leikai ga khusam narga free eye camp kam distribution of spectacles ki thorom ama pangthokre थोरमसी अयुकी पुंग मापन मखाई ताबा मतमदगी पांगथोकपा हौकी कैंप असिदा मरु ओइना याइमा आई हॉस्पिटल की एल ऋषिकांता कैंप कोऑर्डिनेटर एम प्रिया जाकिया ऑप्टोमेट्री अमदी रोशनीना सिंगबा मखोई स्टाफ सिंगना सरुक याखिबगा लोइनाना मिट लायेंगबा अमदी अनु यंथोकपगी थोरमसी पांगथोकपनी ISSDC क्लब की एडवाइजर एम सुनील T Nausa Secretary M Rajkumar President T Bisorjit Ais Nanausa A Sanahan B Angalwadi worker na lamdam asigi miyambu ningthi na ngak senduna camp asibu mapungphana salaina ba honabagi thodang loki throm aduda amuko gi Vice President Dr. Norendra Thoksom Secretary Organization Laisram Krishna Chandra Ukobit ki President W Basanta Ukobit ki Finance Secretary TS Gopen Su Saruk Yaki ngasigi mid layang bagi camp aduda nupa nupi angang punna sani la layang ki amadi mathau taba spectacle singsu amadi hidak singsu lemna yanthoki thasi kunipan dagi pangthok kadoriba kunthra nipalak suba national games ta saru yarugadaba manipur gi triathlon team imphal thadokre team masida nupa sanore ahum nupi sanore ahum amadi team official ani yauri national game masida saru yarugadaba nupa sanore ahum adudi sarungbam athoiba maitai Delhaiba Soram Amadi Bijen Kumar Laikhoramni Nupi Sanore Ahomaduna Nongaitem Nelsi Devi Sweetie Nongaitem Amadi Maibam Benita Sanuni Team Official and Saru Yariba Official and Yadudi Dr. Laitonjam Bebekananda Singh Laikhoram Lenin Singhani Team Masina Impal Thadok Kiba Aduga Mari Lenana Kwan ki Do Association Secretary S Muindrona Hai Triathlon team masina national game masida medal kaya lawagi asa chauna lei mamang dasu medal kaya lawduna team champion phawa lawkhrabani Triathlon team masina manipur gi oina medal tally da achowa contribution pidon lakpani manga suba national games tagi hauraga ngasi phawa Triathlon team na medal kaya lawduna lakpani hanadi Triathlon si yawa yani haina yaroi haina trombadu makoi oiba observer ma tharak laga committee semduna yeksilama matung Olympic discipline amagumna tawgadabani haibadagi yawa horkibani handaki Uttarakhand da pangthokadoriba kuthraimpan suba national game asida triathlon gi nupi amadi nupa team na medal kaya lawduna manipur gi point table da asobo point piba ngamgani haibagi thajaba lei phondoki
हौगलक्लिबा महिरोई नहासिंगबु अफबा एकाडेमिक केयर सेमबदा मतेंग पांगनी हाइबा पांडमगा लोइनना जोवियल कैरियर फाउंडेशन JCF थवाना रन तौगदबा मेगा माइंस लाइब्रेरी अमा थवाल वांगमतावद लेबा JCF की बिल्डिंग दा खाबो एसी की MLA ओक्रम सुरेश कुमार नंगसी हौरी मतुंग इना हांगदोखरे तोंगान तोंगान बा सिविल एग्जाम थानिंगबा महिरोई सिंगदा मकल कया की फैसिलिटी पिगदोरिबा लाइब्रेरी दो हांगदोकपगी थ्रोमदा खाबो एसी की MLA ओक्रम सुरेश कुमार ना अथोय मिथुंग जोवेल कैरियर फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर आइसपिरो कुमार ना थौरम मपू अमदी SS कैरियर सोल्यूशन की फाउंडर काउंसलर संजयबम सिलोमी देवी ना अखंडब मिथुंग अने सरुक याकी प्रॉपर थवाल की अकोइबद लेबा एकाडेमिशियन कया बुसु असंब खुदोल पीदुना तंबग लोइना लाइब्रेरी हांगदोकपगी थौरम अदु अथोइब मिथुंग की वारोल पीदुना MLA सुरेश कुमार हाई नेट 2020 असी हजिति सनबा हौरलबनिना लाइब्रेरी हाइबसी यामना मरुओइबा अमा ओइरकली तांकक असिदा जोवेल कैरियर फाउंडेशन थवाना असिगुमलबा लाइब्रेरी मा हांगदोक्तुना नहा ओइरबा कयाबु अचुम्बा लंबीदा लमजिंगनबा अमदी मखोइगी मंगलानबु मंगफाव हन्नबा होनरिबा सिमक यामना सिंथानिंगाय अमनी डिस्ट्रिक्ट असिगी अतै मफम कयादसु असिगुम लाइब्रेरी कया हांगदोक लिंखतपगी तंगाई फदबा लई हाइबा वाफम कया फोंदोके अदुबु अखोइगी आइना सुम यंगजरपो मतमदा चाखोटपा लमसिंगसिगी कल्चर से छात्र सिंगसी लाइब्रेरी की सिस्टम से यामना सिजना हाबता मणिपुर दगी चक्रगा ओजासिंग हेन खंबिरमनि ngasai कसुम फमिनबदा दादा असेंबो वारी मैम जुलिना बसलेबे मैजी फ्लक्चुएशन याम लेबसे सिना disturbance याम चाउ लेबसे मई 24 hour मई बीबीनी हाइबसे सिदि याम लेबक फमनि सिदा मितै इरोल एक लोइने सिलोन अपुन बलुप मिलान असम अमदि मणिपुर यूथ फ्रंट असम गी लमजिंग मखादा बोरामपुर LP स्कूल दालू कसारना नुमित्रानी की ओइबा मितै मयक तंबी ताकपी थ्रोम की सर्टिफिकेट यंथोखरे पांथोखिबा थ्रोम अदुदा केस रेनुबला सिंहा वाइस प्रेसिडेंट MSPA बोरखोला ब्रांच सेराम हेराजित प्रेसिडेंट मिलान असम इरेंगबम बासुना दाइस फमकी थ्रोम मरी लेना सेराम हेराजिन हाइखिबदा अखोगी इमारोल ना असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ओरकपा लोइना अखोई इसागी मैतै मयक नसु स्कूल सिंगदा हंदक्तगी तंबा होगनी अदुना अखोइना इसागी एक अमसुंग लोन चाखोटनबा अखोई पुन होनमनसि हाइकी केस रिनुबलाना हाइकिबदा अखोई पुनमंगना इसागी मयक असि खंगननबा होनमिनबा मथौ तारे लुप कया मरुमना होनदुना अखोई लोन अमसुंग मयक असम सरकारना मसक खंगबिरे हाइकी इरेंगबम बासुना म्यामना तमलिबा मयक असि काउदनबा होनमिनबा मथौ ताई हाइकी सर्टिफिकेट पुन्ना कुथा माथोइसु यंथोकी माइसौ थौका चानपा निंगसिंग लुप अमदी यूनाइटेड क्लब सोमल अनिना खुसमनदुना लैखिद्रबा माइसौ थौका चानपगी चही चाम अनि सुनरकपगी थौरम माइसौ असिगी मितमदा म्याम हाइकल लेकत तमदुना पांगथोखरै थ्रोम का मरी लेना माइसौ थौका चामपा निंगसिंग लुप की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम नावखोमबना हाई ngasi लेंगाकना सक खंगदुना मास्टर की थाक फाव तमनरिबा मैतै मय कुनतर असिबु चदना होनरमबदा अचौ थौदांग क्या माइसौ असिना लौबिखी अमदी लैखिद्रबा माइसौ असिगी थौरमगी मनुंगसना लिसिंगनि सुमना तरेता हौजि हौजि राज्य सभा की MP सु ओइबा इनिंगथौ लेसेमबा सना जावना माइसौ असिबु कंगलै एक लमयानबनी हाइना मिंथोन फाव पिबिखी मान हिंगली मतमदा लोन मयक चाखोट हनबा अमदी मालेमदा सक ताकनबा होनबदा नतना इनात लाइनिंगबु अंगकबा फंगना चाखोटनबा होनर बिरमखी लोइनना मैतैगी पोकपदगी नसीबा फावबा इरात इसन ताकलिबा लाइरिक थौरम परेंग असुबा पुथोक पिरमबदा नतना पुया कयासु तुंगी मिरोलगी दमक थंबिरमी पुयासिंग अदुगी मनुंगदा खरदंग पल्लबदा लालै लाथुप थिकेल मतमगी खोंगलै खम ओय यंग ओय सेकिंग पोम्पिलान सेकिंग अमदी मैतै मयक तंबगी मपी लाइरिक फावबा माइसौ असिना पुथोकपिरमखी ngasi चदरिबा मैतै मयक कुनगत्रे असि लेपनबा होनबदा माइसौ असिना
पुथोखिबा वाकोक लोन थिलेन पुकोक पुया हाइरिबा सिदा युमफम ओरगा लेंगाकना लेपखिबनी मरमदुना तुंगदा हरकलिबा मियोइसिंग अमदी लेंगाकना अवांग थाकता माइसो असिबु इकाई खुनबिफम थोई हाइना फोंदोखि असोब थुदांग लोगी यु हाइबुक लोरना माइसो असिबु निसिंग मिनदना सही खुदिंग पांथोक मिनबना अखोगी लंदम मसिगी लोलम दे मेपु मंजिन थाना मलेम सागो हन्ना बुखनबदा कोई माइ पाक पुरकनी हाबसिगी असिबा थाजबलिबदगी माइसो थकासबा निसिंग थरम ना ngasi असुमबा चमलबा थरम माकी सामगा अनि सुबा असुबा थरम सिदा कोई असमबा थरम मगरना माकी मफुंग स्टाइल लेसु कपे थरम सि पांथोक सेबनी लमदम मसिदा खुंदारिबा माइनॉरिटी मुस्लिम मैतै पांगल सिंगु महि मसिंग निंगथिना तंबा फंगंदुना मानब खुनाय अमा सेमनबगी पांडमदा चथरकपा खोंथांगी सरुक अमा ओइना कुमसी सईदगी खेला खोंजिल हाई मद्रासा वाकअप बोर्ड मणिपुर चलाइदुना महरोई सिंगदा खुदोंचाब कया पीबा हौरे हाइना वाकअप बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोजेक्ट ऑफिसर एमडी ताजुद्दीन फोंदोखरे वाफम मसी ngasi वाकअप बोर्ड ना स्कूल असिगी ग्राउंड पांथोकपा हंदक पांथोखिबा अहानबा एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2025 ता मकोक मथंग तारबा महरोई सिंगदा मना यथोपगी थोरम दा नुंगी ओइबा वाल पेदुना एमडी ताजुद्दीन फोंदोखिबनी स्कूल असिसु प्रिंसिपल ओइबा एमडी ताजुद्दीन हाई एजुकेशन की लमदम दा सोथरन लेबा कम्युनिटी असिगी हेना फगत हंदुना अतोप फुरुप सिंगा थोंग माना हंदुना मानब खुना एम सेमनब पांडमदा लमदम असिगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह मियंग मखादा वाकअप बोर्ड की चेयरमैन सु ओइबा लिलोंग केंद्र के एमएलए अलहाज अब्दुल नरसीना पाखतपा मिशन की मनुंग चन्ना पाखतपनी मिशन असिगी अहान बोइना लिलोंग नुंगलेदा लेबा सनराइज पब्लिक स्कूल ममांग सहीदगी वाकअप बोर्ड मणिपुरदा परिपुर की चलाइदुना लाइक लाइसु तंबा फंगजद्रबा अंगांग सिंगु मही निंथिना तंबिदुना लागली अनिसुबोइना सही असिदगी KKHM असि बोर्ड असिना चलाइबा हौबनि हाइखि मणिपुर लेंगा की स्कूल फगतहनसी मिशनदा हब्सिन बिरकपगी दमकता CM बु हाइनिगा लेतना थागतपा फोंदोकचरे हाइनसु महांगना मखाताना फोंदोखि मानव थोंग पुखटपा ngamnabagi damakta hain iram thoi maduna akhoi achauba sagamani hairiba sandail school asi miyam tabiramani honorable chief minister manipur gi lai vicinity school phagala chief mission da akhoi hau ki ba january ki tang tarita mahal facebook account da school asi wo thagat pili lapat pili asumna कैलिफोर्निया की लॉस एंजलिस चाकलीबा लमईद सीखिबा मिगी मसिंग कुनगनिपान सुख्रे कुंट्रेटना थीब खंगद्री मियोय लिसिंग कयाना साफगदब फमना पुथोखरे ngarang yumse kaise ge ayuka Los Angeles की अवांग थंग सरब लेबा सिंगदसु अनोब लमई चाल खरे हाइरी लमई अदु मफम क्यादा संद्रोकी हाइरी मैखु मपई मपई काखलखी लॉस एंजलिस की स्क्वायर माइल्स निफुमा की मफमदा फायर फाइटर सिंगना मई मुथनब कन्ना होनरी पैसिफिक पैलिसेड्स फायर ना अदुगा पासाडेना दना एटोन फायर ना चाउना चाखरे साउथर्न कैलिफोर्निया दा मियोय लिसिंग याखै हेना साफगदब फमसिंग पुथोखरे पुंगदा किलोमीटर निफुनिथो यांग सिटपा नुक्सिना लमई चाकपदा हेना कखर हनके हाइरे ngarang numidawanamda महाराष्ट्र की जलगांव डिस्ट्रिक्ट थोखिबा ट्रेन एक्सीडेंट सिखिबा मिगी मसिंग तरहुम सुखरे ट्रामा मंगाना असोपन नंखरे थोदोक अदु मुंबई किलोमीटर सामरियम लाप मफम दा पंचसोरा मयादा महेजीदा अमदी पारवारे अनिगी मरकता थोखिबनी चायन मनिपा अमन ट्रेन अदु मई चागले हाइना लाउरखी अमदी इमरजेंसी स्टैंडर्ड सिंखी ट्रेन अदुगी खोंजेन तकथरकदा मिपायरबा पैसेंजर सिंग अदु मसा कजनबा ट्रेन रि सोंथरकी महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार सु मई चागले हाइदुना तोंगा अमा संद्रोकपदगी ट्रेन एक्सीडेंट थोखिबनी ट्रेन की कोस्ट अमदा मई चागले हाइना चायोमना लाउरखी हाइनसु मिनिस्टरना फोंदोखी ट्रेन दगी सोंथरकपा मियोय सिंग अदु थंगनबा ट्रैकता सेलकपा कर्नाटका एक्सप्रेस ना तखाइखी अथॉरिटीज सिंगना लेखिदर सिंग तरादी मसक खंगले हाइरी सानबगी पाउदा आसाम राइफल्स की सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा ऑल मणिपुर पोलो एसोसिएशन का खुसम नदुना इम्फाल की मपाल कांगसिबुंग पांथोकलेबा अहानबा DGAR मेन एंड वुमेन पोलो टूर्नामेंट की ngasi humni chanba numit की nupi कांगलुप की सानखिबा मैच दा AR वुमेन पोलो टीम ना चिंखै हुनबा पोलो क्लब पु तरुक मंगादा माइथिबा पीखरे नुपा कांगलुप की सानखिबा मैच दा MPSC टीम B ना
ESC team B bu tratruk amada amadi X Polo Club na Kripsa Polo Club bu A Polo Club team A bu train thoi sino da mai thi ba pi khre pangthok liba tournament asida nupa gi team kun ga taret amadi nupi gi team manga punna kuthra ni thoina saruk yari hairi Mata Panthoibi Association Thonajam Sinduna Thonajam Playground Sathariba second Ima Panthoibi Trophy 2025 ki ngasi sanikiba match anigi ahanba ground da MPA na MPA B bu Banjal Mari Humda Maithiba Pikre MPA A gi Panjal adu jersey number 7 Salaingan bana minute ani jersey number 9 Avinash na minute nikunga taret jersey number 14 Lamngan bana minute kuntra nipan amadi jersey number 10 Arklis na minute yang kai chat persen ki MPB gi Panjal aduna jersey number 14 Zidane na minute kutra ka mapan jersey number 9 Suras na minute kun manga amadi jersey number 5 Roshan na match ki minute kuntra taruk chat ki ngasi ani suba ground gi match na Wangkhem FC Lampel na Songno FC bu Panjal Mari Humda Maithi ba piki Wangkhem FC gi Panjal adu jersey number 7 akonna match ki minute ani Mari amadi kun manga jersey number 13 langambana minute kun gani pan chatpada sanki Suno FC ki Panjal aduna jersey number 27 Zek na match ki minute kun tara ko humdoi jersey number 2 Amarjit na minute kun tha humdoi Amardi jersey number 3 Pritam na minute nipuni pan chatpada sanki bani Hauzik aroi moroi paw amra pijari Social media da natai chadaba video amadi tukachaba wahi wata thaglakliba mioi singda ahen miyeng sanglagani haina Mr. Andrea na phonokre Netaji Subhash Chandra Bose ki sama kunipalak suwa mapok ko mon thoram pangthokre Numit humni sathagadaba Swasthya Students Camp Rims da ngasidagi hodokre Loinana Los Angeles ta lamai sakpada sikiba migi masing kungani pan sukre ngasi ko na di image param sanuk sawa matang asal lojeri miyam am kana khurumjeri